Premoto ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamunina aha ewie ebranso se de SOMPA kase bo esomo na kase boyi efri SOMPA 106.5 FM Accra no enam ye headquarters e wokumase eye SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 Adam Fopo Radio e wo Paris France takwa SOMPA ye 101.1 Techiman SOMPA eye 106.1 Sunyane SOMPA ye 98.9 Kwanza SOMPA Minsonum a 90.7 Mankasim a Kingdom 106.1 FM decoder Subebia Radio no a SOMPA FM bra your Facebook page no like it ne share info nyini ene nsemo hodwa ye di bremu nyina nso eka ho e we Facebook page no a SOMPA 106.5 FM Accra and SOMPA FM live nso e we YouTube your website a www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio nso e we Kaneshi Market and Doma FM Doma Kronsu 100.7 awomasum ADWOA tam heba mischa edroni yedra wunye binuma na chese wiei wanye unipedua no abronti ye kamfo de ma wo no bi na into malaria si ensu ya chance ya eguguei na ntontom so aso manya wo mpa bi a eso eye sofa kese a wo da so etiti wo mase ebra wonom time heba mischa edroni kasa natural mineral water abudu nsuo ensu a wonom a na chese unipedua no wanye na bro hajia special local food enso mo aso antibiem se eduane papa fie eduane papa na wonya kwatenten ensamo ye de esomo awiei dedi makotene no ebini enkramante musoafo e de atu dwe bokoko sesese die enya de aban wo mbeso so sabi subia enye papa di ni tichupa e wo enkran ha nyina no efa ensuo yiri ehu Sada ena nadmo adwumakuo no panimfo nso totosere Ghana de hye nyina se ebrene brano no e wose mutie information every radio station any social media no so said ye beya ewiemu asesaye no mubehu ne pote Lawyer Moses Formani eye executive secretary Edema National Coalition for Human Sexual Rights and Family Values Bill no na opanyini amonin ede atodwa se LGBTQ+ asem na aba no wo de to abibiman panifo anim me right no human right no ye mane wurawura mu a ebedi ye nyakese pa Arahosem bi asie no ye video bi a trendy wo social media no so a community 22 tema polyclinic bi e wo ho na wo bi kwa akosra wo bi na nurse fo se wo mo mpene mane nkwa ne nya asem keto emu atwede bo ewie ye bedi hu nkomo Enkane waswani ano ono ahwe nkwada afe ema ene wasetena mu yedie ho ensem so ma me Cynthia Mamle Morrison wakasa akire mu se posini a yesusu se odifale ne ba no kame esempanifo bubu nu egu omaso na police force wo ma chinipa aduonwo chibi na wo nyina no eye bone focus a ekoso wepoye mantam na awie ye bedoso mu ede amamu osofo wo hwenkita hodie ensem so Sam George ede atudwa ya wo kire mu se ene amanone the friend of foreign digital content no enokora na ka ho bi ama ne LGBTQ ani esu ni eban bi ankoda ede die ewo man mu no enkoyi na Sam George ensem na ononyamfo na eja ononyamfo Matthew Nyindam wono so etotosra ne se de eba ne de ewo se wo mo hwe na wo mo boa ma yetete eye data no eso ne anya policies akakraka ye de ba no Omampenye His Excellency John Dramani Mahama Manugusu ameka sei wa chance ya Belarus wode enam akomako enso enan ekwo honsahwe na woni wo makwakodi nkita ho Yewia ya dobe ko konfo noche abanya asabia na a doctor for wo mo nkabom kuo en wo mo ka kira aban se afari military hospital ni sewia government hospital no wo mo nhwe na wo mo mane nya adwuma se de be ya pressure eda wo mo so wo konfo noche ho no esu betimi ate
Good Traditional Council any penny for one ewa Paramount 2 wamo de krata aba se washa wamo de 2 dede yosono ene nyanko pandom omo apeja. Director General the Social Security and National Insurance Trust 94 wama kasa se die se bia wo yes net anasa wo pension ho adwuma na kwatenten na wo bre processes na wama teso se da be ye beboa ma bibia koso wano wei ene nsɛm ahodoɔ bi amanone deɛ ɛka ho ɛna yɛba bɛkenkan ɛde ama mo seprem to brɛ kase bɔ yɛn mu a yɛsi nwa ADWOA ASARE ABENA mene Abena Badu ADEPA KWOFIE ewe yɛne manager die nyame ehira no AKOSUA ABOAGYE wobetimi nso afrɛ me AKOSUA nhira afei ensɛm no enkyiremu ankasa enie enkramantam soafo onumnyamfo Linda Okulu ene de kokɔbɔ ekwa maganafo nyina sesesi ade enya de a NDC aban ya wo mo abayi wo mo ba bezo subafo bi so ewo mai mu ntichiru pa ene wo mo a etai eye fi na wo mo akyekere ato ho ensuo to a no wo makukura kwa kohwe gugata ahodoɔ emu na ensu yiri aba no wose enya de wo mbe so kura afei aban drains akɛse gatesa ne nyina emu aye mmase bi obu ho no mo a ne shop anim ne container anim gata na emu aye makura wono wo ma meyi sanse ofew se eye obi adwuma a esese wono ne yatua ne ka oba bei na wo ba na se wo container baby a wo to wade ne hwa ye fia age se wo twɛn Emma Sezum Lions, woman that see a Juma Kurayanim. I just out chair more ba. And son of my baby Praho Nanun Suyiria a toy, Ma Ghana had the Yasem Ketwa tuning Cramante Mumma, will be crowd a video be a mihu ye. A who wama koji hotel a wama daho. Na and suona baby yira for hotel when you na, as I want a parking warmer bags and it's a womutiso. No woman na munsuonum enyasam ketuo enti wochire mu say ade bi ehadwene pantino enano say adenta new site ene lankwantanai Madina mensinu emu story buildings mienu ena edwirigu ye no say kura no wo munya hunu ho asam nkan wieye enti wosre se omafo entwe omhu firi suban bi a ebeye ebekwakofa wo ye na etise abre Ghana ne santi Greater Accra Regional Coordinating Council no womo eba bayire womo adwuma ne mu dankran womo ne planning committee a mantem womo ye adwuma se enya de a won betena se aye nhyehan ama ebi a developer bi a wono akwakoje ba bi kwakoye ne projects na won konkoje permits enkonkoye na adwuma no wobesore keke akoji obi sika akosi dan si waterway ya nsuo to a ebeba bayire afomanfo ne enya de a won bepene kura enti sa planning committee no womo bayire womo adwuma mu pa afenso womo be hye Ghana fo nyina nkuran se wote mpotemu bi na hu se obi de su ne ye ban bi adi a emwa a nenne nsuo to a ebetimi di ohawa ba ubetimi akwa report sa nipa kro no ama council no ana rexegfo no wombetu na mo no ma ba be chi nipa no akwa kotum ne nyina e kan so se ya womo de eba ne ho afei city planning ne womo keka ho no mensi akrache assemblies no mpenimfo ededa ano MMDCs no womu nyina ka ho bi se womu hwe no womu nye womu adwuma yi se de be ya ye kwa anim no sa rehosem asi ye nansane ne ensuo ya eto ye ma enkran ha ene Ghana ha fa na miai me ya hodo bebre yiri ye no womu mpese won besan ehunu sa de we bi mu yada so ejinamu ewo ensuyiri ensemu na empanimfo a wonom di womdwuma ewo National Disaster Management Organization yetwa wonti afra wonom nadmo atorenchem aboafo adwumakoi womo epani a wono we inspect edema adwumako no ayo owura Richard amo yate wono ena ekasai wase weidie wo mukura wo nsem akura ne akyekede ka che Ghana de hia ya cherish mu too much ene say aya na brene brano no wo mo aye education ene social media no so ene wo mo asabi wo mo akwaje ntete ya efa awiem nsesaye mecha Ghana Meteorological Agency wanu mo de ba ene ensuo beto ene awia bepo ene framadan pentrudu befa enti adehye yanhye hu yi na dwadwuma kwei se wanu mo eka kye ye nyina se ebre ne bra no ye befesa education ni yatie na amaye tumi aboa ye ho se ebia na watwe we yesi nsuo beto ato 3 days non stop ene wu pia won se nsuo beto enti bia ye amete no ene se nsuo no emia na ni kakra bia famia
wɔhyase apake oniema na no so aboa wo na wɔbɔ wo nkwan afei wɔagyapadeɛ so ho ban owura yate etufo ɛwabra wɔne sompa kase ade hye edi nkomo. Some of them are the tertiary ones, that is those ones in front of our people's house. And then we must take responsibility for those drains ours and then clean them. Because they will then take the water, it flows into the secondary and then into the primary. So if the tertiary drains are sorted, then we have overflows with the least amount of rainfall. So citizens must also take some responsibility whilst institutions do their bits. Ode sansemi nyina etudwa ewabra abrosanya na eno no etwaso mienu ejirigu mu ewo adenta new site eno no ewa lankwantanan madina masininim ewo nkran ha ye wi ase akora na omukyere mu se ejahyehye akora ka ho ne na enam so ema ejirigu yeyi ena owura amo yate ya wo no oye director of inspectorate edema nadmajumeko no wane adehye edimu koma sompa kase awiei yadan yechiri ede asomo meka wo se sompa kase bono wasugu so awutie free sompa 106.5 FM Accra enam ya affiliate radio stations awodo time heba mixture ejine tata na Hajia special local foods ne kasa na chamenu awota nyina nso ejina bababa na yetwa so mampani his excellency John Dramani Mahama ede nanan akwakopie ewo Belarus na okoye no wone mpanifo kwakodinkita ho de afa kwan befa so a aman ni mienu betimi akọ manim ewo kuadwumam enwoma suamu ene badwadie mu mpumto ne nkanko efidudwuma nyina nso eka ho na mpanifo kyeremu se sa nsahwadwumadie ya ene dai ena wo hyasie Belarus mampanyini ene to nsafre ne se womra na wone ne ntenase ne wone ne nkasa fisɛ de friend opportunities anasa akonya bebre wo mienu ntemu a wo betimi aboabo mo Bible kura di ho adanse se eyese nipa mienu betimi anante fisɛ wo beboabo mo ho ama wo madi yie eti Ghana ne Belarus e betimi aboabo ye ho ama ye di ni yie na ya konkan na yetimi etumpon enam so ama wosoafo hwe abankita hodie so ono abo Felix Kwachi ofosu wo kyeremu se mampanyi ene empanifo dodo no ene behia na Belarusian officials a wo ne wo behia no e wo kwan e befa so ade na mowo na de na ye wo a mo betimi de mo de ama ye ne nso betimi de ama mo na wosan so eto aso biem se eno achi mampanyi ene president Lukashenko a wo no ene ye Belarus president wo no ne betena se no asan ne no edi nkitaho edi afa ho na wokoduru pe o ma hinkrom ho nso a ade ba akọ obeye ne so obekọ akọhwe na Soviet army soldiers ne Belarusian partisans for eniema bi e course World War II omofa mu hwere wo nkwa no mampaminyi be san akọ no akọhwe na se de obi be pie Ghana ha wo so obekọ wasaje for Dr. Kwame Nkrumah na akọhwe se de eniema sitie ne saa no nso kohoyi wo akọhwe World War II no se de eniema hoduo nyina akọ ye na ye chiaye ene adehia na efri Belarus a omoso fa mu ehwe wo mo enkwa se de eniema esitie empanifo chem se ade ba akọ e fa ne nimdi a wo menso me wo fa wo de ma me na menso me fa me de ma wo no I friend knowledge exchange no eno nso ebi bekoso wo mo hwa animu nso o mampani his excellency John Dramani Mahama obesan so ene defense minister ne mpanifo ahodo nyina no enema bi e course 1941 eye Nazi forces na bro mo ye Hitler said we see echan ho sente kwan wo fa so a wo sori etia wo mo Israel for Jew for kunkum wo mo hu nsem nyina no obekwa akọhwe UNESCO World Heritage Site nso eno nso obese to anamon na wakọ akọhwe wo national park na dwumadi ahodo nyina ye hwe ni muso nyame yadom benada eye bosomi ensie ne de to so enkono June 9 ene wo mampani his excellency John Dramani Mahama ebrefi Belarus ababepie oman Ghana ye to akasebo ne so ewo ensemfoforo emu na video bi etwagu ewo ye Facebook page no so SOMPA 106.5 FM Accra braso na bra be hye esiye wei eye video bi a edin treha ewo social media ententan no eso a eho asam ne eho komo na kwakwaye bebre wei si Waterma community 22 polyclinic bi a ewo honom na wo mo kiremu ese eye yarefo bi a yaje na to ho ena nibusuani se wo kwa akosra no wo koye no ena nursefo ne se visiting hours no say asabia bia ye wo mra ye de kokosra yarefo enti visiting hours na twam enti anya de ye bepene ama wawura ayaresabia ni mu ward ni mu say baabia ni busuani ni da no wo kwa akosra no abrantie se won te bida say ye se o ba hospital a visiting hours atwam enti ye mpene ma wonkɔhwɛ wo de hye na ne nurse ni anu wo duty oni ni di nkomo sa abran so na tade mu twe ne ba nanim anya asem kuma abusuafo
eni omanfo patako a wo mo se wo mo mpene che sa brantie ne gye ne ho anyi be ma kantinka ne woni oba twe sa ade wei ewo internet no so eyade bi e hadwene papapa enti mu a mo hye no nurse ni no ne hye trouser blue no eni efiata ade wo soro unse mostly almost scrap na ya wo mo hye no top and down na we no timu say wo hye down ne nko a ene wo hye atade foforo wo soro enso ono na ye nurse ni no apatafo no enegina nchen ena papa na wadwa no ono na hye black no wa solidi mene pa enya sem ketwa enti sa asem ya akoso no ena ne titiri pa ne enyumaku ahodo a ka bi ewo mu wo mu a wo ka gender ho nkomo ne ade se sa video ya bai wo mu sre pa se empanifo nhwe ma wo mu ntena se nye nhwe han e ma branche no wo mfa ne ho ni da wei ese ya chi ne tum sa na nkrofo ka because we no eye assault pass nkanya nkrofo ne ben ewo ho en wo mo ebe patanto kwana e bi akra na wakwakoye nurse ni bibi anka ba bia woda samre no ano ba bakwakoye din enti apomdi adwuma yefo no wo mo nka bom ku ahodo ene wo mo keka ho nyina no wo mo kire so obi ansore se de be ya wo metimi apatentre ne ede ama nurse ni ya wo mo koye ne saa ewo tema community 22 polyclinica ewo ho nti ye de ani edinsem no achi se bibi foforo bi efri mu ba ye de ho ama ne bonso ebeto so amatiefo Attentre no any dear ekaka ho asorte any dear empanifo ekase said ye social and children protection agency for wanum ebe munti nanya mama Cynthia mamle Morrison wono so ekasa wa hanum sei wono anakane no na oye oswani a wo gender children and social protection agency no eso wakasa chemu se watetete nsem bi esi oposi ni bi a wanum susu se wadi file ne bakra ma wi akire kura wa ma ne yade ade aka ho no wo so obisa o se oye posi ni nti na ase se IGP nti ya ene na mamle Morrison se o fa sompa so ade abona mane se ni posifo ne ba akoyesi allegedly wadi file ne ba ama ne yade kura ade aka ho na mamle Morrison se watoto sre oman IGP posi mu rampema siedu ese wo ma na ni kwasa asem no so mfama no esanse wo hwemu a eya akwada ne fa ahodie pa na ne biological father na chese ne papa sebi wonu ato ne pa ede wo no watietia ne fa ahodie so no wabra no ne so mpa kase kasa no ya twen bi because the music ya ne den ne maame de do obotu we relocate ana so you can wanna know no do relocate maame no make sure that bofra ban ne identity by a hidden kakra HIV in den kofu bebre wo kroma wenya HIV anso na me na doma ndru na nyamenti woda ho wote wo ahonze na wotase HIV epepa woni moje ma isia onyeye nti onyeye ni ndru na wode ba ma nti se maame ni to relocate abofra ne san go back to school na ebia doctors na ze wo hwa abofra na maybe she can get her life back. When you move because HIV, when you can walk about no so now say make sure there's a Saturday doctors will attend to me now. Actually, mommy or to them, so I don't share that financially. And what she know, Mommy Cynthia, Mamle Morrison say, Wakacha Domestic Violence and Victim Support Unit, DOFSU, Ajumeko ni se we die mu a, monso asem no mu se twetwe, wo bi be kwitiri mu anam a mamon pene na munsom pa na posi ninu asabi wadi sanya mrasam no yenteki ni on ni yenka se wobro mraso na omayim obi en ho no wobro mraso na mom womon so akwada nim na omon pa biaye bi e ma akwada no entena na yen cycle na adwen no na yen hyema ne ho entimi ensisi ne ho so kakra no so sei eno chiremu fai. If you say the police for me sure the police or department I will shame of ama dops or the police for one or the gender so I say in or one lady able to na Ghana na yen said that yen chase supporting being to war with the million money they can't oil and the bakada bind by and so I buy now him for department na the Mexican war what is shape more farmer what them but they were dops and I believe it there once I oil minor no one police for issue statements they not just dops so when you what is going on. Openi okasa ye enkane no no ene suania wo hwankwada emba ena afi wasetena mu yedie ho ensem so metre Gender Children and Social Protection Agency Mama Cynthia Mamle Morrison wo no ene kasa nti oposi ni allegedly yesusu se
ono akasa bu ne baba ayase gu mu owie wama ne HIV yade no eno no watwe mpanimfo adwen asiso meka wo se wotie kase bofi SOMPA 106.5 FM akra na otrofo panyini Edema National Coalition for Human Rights, Human Sexual Rights and Family Values Bill. Eye lawyer Moses for Amwenin. Na wakasa dia to African legislators. Eye omo a emrahebedwam ebibremu ha. Womo gimra to muma ne beye adwuma se. Hwe no womo ama ehu bi ama womo. Efa LGBTQ+ for womo right no a womo keka no. Na sa womo right no womo keka san eba international law so a se wugi tuma no otieto womo fa wodie so womo boa obi kan wo boa boa na da enti African legislators emrahebedwafo mo amusi ehene na mutu hene monsore waka na muntie de mo manfo ka na momfanya adwuma montena ho ma LGBTQ+ for yo mo kasakasa bebre wo ma use influence power to me e de awurawuram wo mo hyada mo nkrofo ebi wurawuramu abedane asofo ebi wurawuramu anya position akese na wo advocate ye wo mo nim se de wo mo ye ne se biye yensamfo eti wo mo besre na wasre biem se LGBTQ+ nyese ye tan wo mo but mo na wo se biye wo ye ba ma se biye ba biye di agyanan fa no ho na ase wona oyonko ba ma bedi agro ena wo oba wo se afam ena wo pe eno de wo choice ba wo choice no wontimi nkasa wo be hye se wo man bi nyintum efisa wo pentia ena se obi opɛ kro no bɛka se me pɛ kro no ediga na monye kro no ntum dabi ne wo ye ne tia ye nhyehyeye eti weni afutu a lawyer fo amoni di amma se wo mun sori na bi manpani fo nsori ntia na wo munya ye se ye international international law be ya eye oman no ne ye gidie no ena sese ye de eye adwuma. Don't be fooled by the human rights argument. It is a lie from hell. This is an agenda-seeking set of people who are clear on what they want, and their hallmark is deception. And that's what I want to expose. So when you hear them talking about human rights, sexual rights, constitutional rights, it's all false. So I want this conference not be fooled by anybody and say, okay, we're afraid because we're going to be fighting or conflicting with some international law framework. My point is, LGBTQ plus rights have never been part of the international legal framework. They were implied and they were forced into our laws. Enti ase womu ano omu ye insecure people. Eti womu ana omu pressa di omu ho abehye baabi ese so mu wo kan sam kra na o magye afa. Ono de wose wo right say sebio wonya trumutu. Ba wo nsusu a wo say wo pesa wo ye wo die straight ne de wonte ase. Ena won hwaso ni ne lemu wo se daabi gimitum fi wanyi me antumu a eno kura kan obi nti ne nkrofo bebre committee suicide no obi ahyem eti wo mo hyada ba na wo mo de awurawuram na wo mo de wo mo hu bewuram eno ena wo se mamuma ye mo na ada ye ye ma LGBTQ+ fo no wo mo na ada ye wo mo ye nkrofo bi a wo mo pese wo mo de wo mo ti bewura ba bi ne ye gi wo mo tumu eti African legislators emrahebedwafo a mo hyemra mo nsode waka na ne yesesa mo yene monyema mo manfo no monyene mo manfo no ho enyese bia wo kwaji tumu a amansan mra bi de wabusuo wo mu mra bia so efisa amansan mra mu no enya de a wo mo dwumadie bia e wo so no mom wo mo na akyekye nsem mu se be ya nsem no ebekọ ede ama wo mo ensem ya enho ene emu nkomo ena soafo a wo hwenkita hodie ni abafo nimdie eso olumonyamfo Sam na te George ede ato dwase ensem bi ha ne nyina eye amanone esu ni eban amamre bia enne abibiman dodo no a yakope blindly eno ka ho bi enti na saa niema we nyina no ekoso ne titu pa ewo emofra wo masetena mu se enne ase social media no akwakwa ye bia yesua de wo hokese pa ene niema hodo a yemfasodie pi ena social media ene technology e de abre wiase na so kwa afoforo nsonso na nam sa technology kuro ya eso social media kuro ya so mankoda esua su ne ban bia ensem fata se ogidi se nhwehwemu bia wo mo aye ne kire se wuyi ebibre mu hanom se yemfa nse Ghana awofo miensasi ho a ba ko gidi se nkoda wo ma wo mu muade ketekete sei enti sie yi maamefo ebia 10 ana maamefo 20 a emu beye ensia
ede kom wɔtwe de wo mu gi di pass enkwada wo ma wo mo no wo mu mu ade na ade na wo mu mu no ne nyina no ye nieme ya wo mu ehunu e wo social media no so se wo kwa bontin wo kɔhwɛ ko hunu se akodakuma wedding fishia na edu nwɔtwe ana 19 years no de ne maame akɔkɔt se edin ya ne maame de ama no wɔmpɛ enti no amankrofo ɔtwetwe no wo de awofo na kogina court na mpampa court atwa damage e de ama awofo no se wo mu ntua na wo ye saa no achire no maame koro no sika ben no wonfa mehwe wo akoda no na ode wa ko school so no na kwakwa ye obi ma so amamre eti wo mu de wo mu wo ho kwan se wo mu ye bibi eti sa se Ghana ha ye de saa culture ne ba ha enya de ebeboa ensemu a Sam George editu dwane bini 78% of African children's content come from foreign platforms. So your kids, your grandkids are spending time, and 78% of the content that they listen to is from a foreign platform. 1 in 3 African parents are reporting that their children have gone wayward. They've lost the African value of respect for parents, and that's coming from online platforms. And you just need to take your time and listen to what our kids are watching and your grandchildren are watching online, and you'll be shocked at what they are being told is the new norm for dealing with parents. I mean, for millennia, the African identity has been a respect for the elderly and our communal living. Ene ya yikuti sesie eye soafo wo hwe enkitahudie na afei abefu nimdie ensem so onumunyamfo Sam George. Wasasem ye onumunyamfo Sam not George editu dwa no apep. And a ranking member upiemo ewo mrashebedwamu a Information and Communication Committee or wasu bie eye onumunyamfo Martin Unyindam. Wano so adina no atumu oso onumunyamfo Sam George wasa nye die hianie Ghana for yesu dodo yesi yeto data ni ekata yani atia na hwon na nkwafo na tini nyina afei wo download bibi e be gina so atwa ne ho frede sa Ghana for say adwuma ya de hwe won sa wo ye no susu ampa sa wo ye de na so asa ye hunu su bi asa enti no bo ho modene na ema utakose awo no wo ye adwuma no wo entity data no so na data no enyafo na jai se ena policy ade achia policy echirechi another policy akase nko agana fo kra na yehwehwe mu ayante ase eno ana ye ho adwuma ni nsemni. I remember the kind of noise he Sam George made when we were talking about the LGBTQ. Today, what is the fate of the LGBTQ? They have brought about 31 amendments to dilute a bill that he Sam George said was the best. We haven't even finished talking about it. He is talking about identifying yourself with a pornographic film that you are going to watch. We have a lot to do in this country, and he Sam George has a lot of work to do. Look, he's promised to bring 15 bills to Parliament as we speak. Not even a single bill is in Parliament. And he keeps talking. So I will advise him that, look, he has a lot of work to do. The 1 million coders they've promised, how far has he been able to do? The data prices that he said that when he comes, he will reduce data prices. How far has he been able to do that? These are things that Ghanaians want to hear. It is not about this kind of propaganda governance that people are interested in. Entino onyenyamfo Matthew Unyindam Pandai Emra Shebedwani upiemo ewo Mra Shebedwamu a we ranking member ewo Information and Communication Committee no so ene wachire mu no sede onyenyamfo Sam na te George bra no wo position kura na yamma na ba mu kura na kampese wabeye swani no bosha wo sha ye wachire mu kura sese yakopɛ no mu ba 15 bills ene wode baba amoma be passe Emma efano communication and digitalization no a ayefo e de ama Ghana fo na so oba ye yehuwe data boa ye den enso policy a no oguso a wode ba enti wo na ni nko ho na Ghana fo nso ye ho nto yen ye to SOMPA kase bo no esonia sabre ye gina Upper East Regional Police Command na wo ni rempem wase edu a woda Ghana Police Service ano wo special operation team bi wo no wo ka bo mu to kese so mu bedi dwuma ni nyina ne sei abonefosam amanimu so ewo atifedo epoye mantem amekere Upper East Region hono eti omutu su sase ombe nante mu afedie omukwochi nipa beye aduowochi 80 suspect ena omuhu se bone bebre wan ye bone we bone ne doso ena omu pense mu se we de Ghana fo buntie na ye de breakdown no masompa kase bona o ma breaking it down de amamo operation no ye chance May 25 ebesi meye June 3 na se wukwada ya na ye targete criminal hotspots na se ye ni kire ba bi esu se bone wo
Bolgatanga, Tongo, Bongo, Zwarungu, ene Namdam district. Na police force omure munua. Omoko chichi nipa bebre na nipa no omochichi womono. Emu dumienu sa suspect na omudi ka che ba ko bi kura wo ho ewo tamale ho no na Zwarungu ho no. Enipa dumienu omochi wo mo ho no emu nwoche eye mema na emu enan eye ma. Eti ema ne mema ne nyina na aka bom na omo bokro no na ese female suspect no. Na sa female suspect no ema miensa no a mesemo ema nan no a ye chi wo mo no. Emu miensa ye Nigeria fo ena ba ko ye Ghana ni nti Ghana fo mu ntie o. Police fo mo upper east region so mu tu sa wo bone so a. Wo ma nanti mu a akɔche emu duru Zwarungu nipa 12 no mo che wo mo. Emu 8 no eye mema. Emu 4 no ye ma. Ema 4 no emu miensa ye Nigeria fo ena Ghana ni baako. Eti na se Nigeria female criminals en wo mo tete Ghana female criminal. Eti omo firi ono omo ba Bodegatanga omo dika ko bongo ho nso bongo ho no omo kochi nipa beye aduasa and 34 suspect emu aduasa mienu eye mema na emu mienu eye ma ene omo chi 14 suspect no emu du mienu eye emema ene emu mienu nso eye ma eno de eye Pelungu ena Congo ena Nangodi ni nyina wo Nandam district ena omo chi nipa aduonu ewo Bodegatanga ti ukika omo nyina asi ani a na nipa beye 80 anase aduowotwe boni ankrofo ya yedie de mutintiman pa bi am robbery ni adebat de won na ye the prime apogi epes odi kan wo bibia mu no eye nubone behetiefo bra ye Facebook page no SOMPA 106.5 FM akra ntina maka che se eya like na share eti e ba e no ana wudam bra be ha de eya afa akra ne soso behwese ne eyi eniema gu ho enuboni bebre na we eduboni be ni we dey say wo mo hibie na betimi a akere me because me kura mani su biri me I we scissors ka ho na we no so ye de gu da bia so mo politin bag de tuntum politin bag tuntum na ba ko we so ne de bia guta no wa ma Facebook page ade make wu hu because me the video so che na we de minim sa na narcotic drug be na eno ya hye no ya hye no wo rubber bucket mu ana ba kokora de sa tai ya ne yesu no ne yedi ku anoman na no soso de eno so ye narcotics sa tai no a ne yedi ku anoman abra ne yesu no ene ma na ekwacheche ye tai ne bi sa aka ho na wo he wo mo ya che wo ma be hese de obusisi wo ya katakata wo mo anim wo mo na asifi ne wo mo chele wate e hye wo mo ene ne ma keke cha wo mo ho che se wo wura be ho se enti me balati wei ti me nua ba mani eti mi kuru nie madam fu nie mi office colleague nie eti for wura nipa amobo na ya chi wo mu ne de o matena fom enu boni hu dwadie ne sese wo mamma mu so a ekoso ewo upper east region ho asabere police for ene IGP rampemu asiedu opanyi yohunu woni ne special operation team no eka bo mu koye ya nipa 8 mu a ena ya chi wo mu na Nandam district ho no ebedifo se wokora do mu se hu tuo ena sa dry leaves ya nkrofo kan se marijuana yi a nkrofo echi na ba kokura so motorbikes o mko hu ye no na enuo ne enubone ni ade ena yesi netofo wo ammunition bi o mo che dipa ba ko a okuta neto ammunition netofo tuo ni bi a okofa free he yenim se Russia ni Ukraine fo na neto ho asem no wo mko na Ghana de upper east region de ye den na neto pa ammunition ababa bepia ebi ye cigarette ahodo casino jackpot machine eniema de police for etiefo me kasa me bobo so aminwie ene niema bebre motorbikes yi na senso de ne daha jackpot machine yi eno nso daha yesi 8 ni nyina nipa de wotwe no yesi wo mu nyina nkoda prison yemfo wo nto ya remind wo mu na ebrepem no wo mu yemu nhwehwemu a na babie sese ye de to ne de ato amfranto asemi so mpaka se bodi akiri de be firi mo babia yenyima so emfrim Pramtobra Kasiebo ena wasungusu wa wuti wa SOMPA 106.5 FM akra ye ni affiliate ahodo ya to apete Ghana ene amanone wo ensem foforo emuno dwamtrani ya woda konfo anoche Doctors Association ano eye Dr. Michael Leet na wode ofra kwa ma ban se enmanimu ya daworo ma wedi adesrede se afari military hospital ene sewia government hospital
womo enhye na womo fa kade a esefata ne nkonkogu ho na womo operationalize sa yaresabia mienu ne ntimi mu ama konfo anoche nso womo asomo nyo womo kakra na doctor etiremu se sa yaresabia yesi awie wo sha Sewa Government Hospital no 500 bed capacity ye betimi afa nipa dodo no awo ena Afari Military Hospital ho nso de anya bi kura no 100 beds nso wo ho no mo anka saa ya sabie ya yesiesi ho no mo a ye operationalize ye eno no ekasen ena no ebeto odwase accident and emergency center ya wo konfo no che ho no mo ye mase be abon match es wo bi kura nya ba bi no wode na yetia na wotie nkomo a chire kura na eba no a na omafo ni bi kura kire se wo wo ho no mo a wo pra na sabe ye de na bedra ya resabia ho no a moje pram no se ebia blood infusion ene ye de be mana ye de netena konwam na ye ma ne moja na wabra wote akonwa nimu enti infusion no esa ni aka chance won KWOFIE ade ye tia na waba betoa treatment ne so ni nyina no eye congestion na wo koka ya akire kura ya fa akire akoma ebinu query letters ene ade se adenti no wo eka congestion ho asam se wo mu ntimi nhwe wo maba ho no ntino ye ma wo mu KWOFIE saa nkomo na kwakwa ye nkomo bia ehadwene eno ena Dr. Michael Leet wa bro ne santwofo di nkomo no wo se ye healthcare system na nkasa no problem wo ho enti se ene Sewa Government Hospital si ho na Afari Military Government Hospital si ho a Kumase no ehon ntese sebe enkran ha uyi reja kolebu ene police hospital ne akese ne de dudu no a ba wokọ Ashanti Regional Referral Center kese ba kono eye konfo anochepe enti e basa na ma mo nso wo mo ho kire wo mo pa sei ene wo kire ne nsemu. Confirmatory situation is far different from what you have in Accra. In Accra, you have options. Other hospitals have options to refer to. Big hospital. Confirmatory is the only referral. Our regional hospital, Ashanti Regional Hospital, is the Kumasi South Hospital. Find out the capacity. Look at the Greater Accra Regional Hospital. Look out how well this hospital is structured and the infrastructure they have. But we have hospitals that have been built. All we need to do is to operationalize those things. After we went to hospitals and all that. And retooling the various hospitals around us. All these things are not done. The burden is on confirmatory. And if you try to help so that patients are seen, staff are not overwhelmed, and you are seen you are to be carried, then you should be looking at the health system very well. Eni ya yekotie ye wono na edwamtreni a woda Confanoche Doctors Association ano Dr. Michael Leet. Kratsa ye da manimi efri ga Traditional Council afei ga Paramount Stool no na Office of the Gamanche wanom emiesa no mo akabo mu de kratsa abai wamo si afa fidie kese so enfanto ga mantam nyina adehye se osha wamo de tu dede yoso bosome ebaako na wano boaboa wamo ho na wamo abompa ye yapaye ama nanano mu asebio ya edu sabra wamo bedi homo ho a wamo eboa wamo emo bibia ekwaso no wamo asom dwe wamo na empire ene niam a wamo de begu akwamu no wamo atimi asom enti yempe dede yo ewo ga empota munti wamo de shato dede yo so no te sei die ebraso bosome baako no aso enti no wamo ya mamra ni amane a wanom ayi afri ho ene de ya me no kase ya no wamo kire mu sei se wo hwe dede yo na wanom ede to o sha wamo de to dede yo so a enkran kasa mu ye fe no odada o enti enei ena wamo ayi amamra ni amane ema gamanche ni takiteko churu ya woto sumienu wodi anim ema wanom ebotwenim na wanom kire mu se wamo twene a wanom bomu no gwa wurumo wano eneja obegina mu ene obonu drums wamo bomu gbum na ne wosa ya wanom ya amane awie na kire se die ekwan no abie said obi ka na asem se efunu na ne abie ema sabre am no kasai ubetumi abowo dwom ebi asaye sport bi na wo ye asode mokọ asode ambotumi abompintin mbetumi asa dwumadie bia mu amu preach maame yibima Yesu mubetimi akasa honsum ene de keka ho eye nigisam na empanimfo wanwa ga Traditional Council se ni nyina mu no eboa ama homo ho afasha afibia ya wanum edi no bibia etumi akoso nti se die dede yo no wanum ayi ede afri ho no a o hye na so ebio
wie na sene no ne ni nyina yen hyase na kwasia da idie celebration kese Christopher ene ye tisimu die ne obeti tontan enti kwasia da de obi abekwa asore na yakoyi dede na ma Jericho wo to fom no na ama niema nyina adadin eti nananom so ye chiamo ye to so ana Director General Edema Social Security and National Insurance Trust aye chaniti aka ne Senate ayo urakwasi afre bani was say the friendly process pension claims no ebi a pension e na opese wo gia na process ten Ghana na bureaucracy from A to Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, S, Y, Z. Because our process ni musa say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One you crab X, Y plus X, Y. Just say your process ne wa adanya me kojimi claim. Enti almost one matesokra. One person will be a bebre. Say they will claim no gia. Hey, what the toast wa de chi and da account pam we be ma nipa dodo na ani age na sa net contribution no wo mo ayeni. Your request to be put on the pension payroll to the very end. Because remember, we need to do some investigations, we need to pick files, do some validations, and so that automation has really helped. But one of the things that I believe we need to work on is the mindset shift as to the use of our digital channels. You know, if you've invested in technology, but you haven't gotten people to accept it and use it, you will not get the benefits that you seek. And at that honor, we a year. Openi kwasi afreban the Director General Adema Social Security and National Insurance Trust. We no say said the Senate for di wo mudwuma no. Ye pese the friend digital services no. Ye hye nkran ye pagya ho na wo mo members na wo client nyina edu wo ho hyem bi. And that is why we currently have set up a department whose core job is to look at our digital channels, to get people to use it, to get feedback and ensure that consistently we are nimble and improving for people to use with ease and convenience. So that really has been part of the success story. Now, the other thing is that we also made a conscious decision that we wanted digital to be default. Yeah. Any ye ti ye nyina na ye futu eni Senate for dwumadi a wo mudie no opani kwasi afreban ni awo no na ye Director General de Social Security and National Insurance Trust na sompa kasebo ye de asom awie Ankobia hene ye owo atwimabo aso ewo atwimanwa bieja South Mensinu emu ewa santimantemu eye nana akwesi dwira otoso mienu na wahyebo akantama dinsie se wo be yusu ne lobbying skills wo nyina said ye be ya aban betimi ahye na abu akwa gogo kwan no babia medimafo heba center wo no Dr. Time da so na wo mo ahye na wo mo aye saa kwan na mabibie timi akonkan na wose saa road no enne connect abu akwa aba makro agogo buaso ene twede ne mmiame yahodo bi a ebembembe ho na kwan no enye kura enti ama esen yahodo a wo mo nam saa kwan no so de bia na esi workshop kwan na da ye Facebook page no so no enti wo ba wo behunu nkomo ya ye boyi na kwesi dwira wotoso mienu wo de sansem wo nyina to dwa wabra ye de no esi akonwa so se ankobia hene ewo empotem ho woni yama ne boni ba wa beidu ena edi nkomo which one you chakama we buy one for say ba about the some you better me cheap you say you every can buy as artist you are say na santiman asa no kan you do pa this we are now na we go our one 7 santiman then also we ya bua santiman so afan to my friends ya da we be no be ya ho do resource kaka wo no the bua was mine we be atu to na jam from jam say the no na na yemfa waso ntima pa yemfa ni mande se ya mo so eni nyam bebo na ibi so atre wa santima kana ni bi na gana ni ni madom de akofo owo ni ho bia mo dana ma no ha Ankobia hene ewo atwimabo aso ena yete ne nkanna na akwesi dwira wotoso mienu wo ne ba wa beidu ene di nkomo yi Wodoma Central Upiemu ewa Department of Social Welfare and Community Development. Ejumekwe yi wanemu akachi ya penia wotuya wanemu ano. Ewa Doma Central eye Miss Pearl akwenelumo. Wano ena otu awofofui. Wasi weidie wasre awofwada eneyi. Kamie se ebimu wamu ba.
entity ya no se eya na enhyada enkoyie nti ena ya enkwada no ebenyini ebeburu wo mawofo so se suku na amofra no ebekọ aba na ohu so maame no wapa de wo mu yekolo wanu mu anko binti so wo mebu wo mu o na kamia kwakoye se wotwapoma ama asen tenten wo ka kire awofo ni nyina se yentete ye ma no eyiye ma ye ma no meye panimpa dache esan se wotete ni yie a wankasa na dache wobenya so mfa so papa na se wantete ni yie a dache wankasa bonsa utu ba bi nka pa ene ye bodi ni aboba ne din na futu a wode ema ade hye eni Suban bi mu ehye omunsem titiri edruboni mu na ye mariano teenage pregnancy ya dos wese sa awufo bia se de medi kan kai no awufo wo responsibility se oye nti na nya hwe han asana awufo wo na ese se wo titi akola enya akola no na ese se wo kire say this is how you should parent me akola betumi aka hwe man wanye ni say de enya me nye mesremu nyame ankasa ne nyansem no anka time na o ma Mary flow no se obetumi ama Mary wonko akohweso pat wo share that side Joseph ebo ni tiko se kona koka no ho enti a oba ni bema mo na mo de akola eba wiase mo de ni bakim eyamnie no asede etada na bema no no ma jan kola no abo ma no so te o ma ye rivals nti o ka wana kola no be captain enu achi no waka kire emema sabio mobu asoso ya mutimi ayi adwuma enya mu mfaso eye nyame akyade baby ngenge ma no amotete wo mo say so we ya bema na nyame ya wadom na timi ehye oba nyinsan ko ade a responsibility ni se obehwa ba na ama na wo anya se wo hwa ono nko a wo hwa kwada na ka ho asan hwe ba na ka ho na mom se wo no ba na te a se wo ya wofo anaso hwani no hwesa na dubia akwada ne beda deep no ato ni punum na so akwada nti mesre awufo nyina se ya sedie na esese ye zeti wo ye nkola no so ye make sure so omunye awufo bia nkoda na ne ba enina wokru mesre se nkola no omuntu omufo se de be ya sa chinini na sifo no esu ebete eya eja no mu bo akohuma seriously non maintenance no abus awufo no mu ya tu nkola no ajeje neglect ni ya dos o sori anopa se wuma edidi nti jabibi kakra Jabibi kakra brebra mama ne emma se wati asienti se obada ntam na sade achi anopa ne etiete mu abonte onum so oba ne di odantam kora enti no yamo nhyada enhyew sa opani wakasa yei eye Miss Pearl Akpenelumo upiemu Doma Central Department of Social Welfare and Community Development wono ene eja pani awotua no yensem training kwaku mesa brampa eno to ensemi efra fa hosom yen Abusua ya de kasebo ne ho aseda makasa natural mineral water ensuo papa ensuo a FDA agye atum ensuo a ya che dade afan fidie mu asonson so ye yie fin ene niema bi a ebetimi ama yade aba onipadua no ye yi na de afiri mu enti se ye party bi na ekoso eye wedding eye program a uhia ensuo na wa serve ewase ensori akodo a mo serve workers ensuo Sunday biano munkoto kasa natural mineral water ni bi na efo ensuo no so emu ode kama pa packaging ni so de wutimu say ekoyi ankasa ye wasahye mu de enti mu amotonton wo traffic mu ye oboto mu de woton ayeto esiuti so a kasa sesi a obehwena asan ye wo dispenser gallons so akese no ye DCC offices agencies ahuduo emu ane afie mu upebia Taifa Enkran Back Hospital nechi hono a eho na behunu Kasaloma Ventures enye sanso ne bia babia wono wo mben a frɛ number ya mede eba betu dwei ye beje oso na ye de bi agu ehyen mu aba be deliver amawu 0206469430 0206469430 ana 0303965780 na one Kasaloma Ventures any enkomo hajia special local food say ewie se wonyan take wo lunch na me patrofo ani chemu e wo ho na kwakwaji waduane no se eye fried rice mu aduane bia jollof wache plain rice bibia hajia ye
fufuo ne nkwan bi a wo pese ye banku de ne ye ene tilapia na ase nkruma nkwan aduane bi a yato didie wo to fa hadye honom e wo hacho atomic kwan ne so a wo de wo do transition funeral home na obi se obi ase wo ko hadye special e yade se ombe kire wo ho na wakwa kodidi se order nso na wo pese wo make ni deliver e de mawa e 0246 359921 0246 359921 and 0594 797215 ye didi a ye numi enye den a yade beba e banso na ye malaria 3D se ntontom pa na arewa mu enya 3D yade a edru a obenom no eye time herbal mixture time herbal mixture na eboa eyi malaria efri ni pedwere ma fei se waposo honam nyina ye wo ya wabre wote bre ankasa wo de pe time herbal mixture ni bi nenom ebetimi aboa ba bia tuntu onro bia pharmacies ene herbal shops okohonom a unsa ebetumi akemi fre Dr. Tafrija e wo 0244 417 669 0244 417 669 ye dane ye hutiawa ye ba ye beto akase bonuso me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ena so biem time heba me hye ya me ka se yi ba kun ani wayi mi ensen bra sanya time heba me hya esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum oto a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena ye ma wo oba a wafa afuo de wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba misha enru dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso wo na akọ junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadi nkratoa yi atu defense clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma gye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a gye 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran ba ye wo wonsa ni fa so wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic still wo ye sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, ne SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Kwambo. Onyankopon di fa wastra no ewiye brim. Enam ne nsaso ama Onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach you SOMPA First Service. Our home enye TV program keke. Eye bra osro ne asasi hia. Eye bro Onyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. Ma SOMPA First Service entwa wo hu hoda eye dwada kusi efiada anopa no num kusi anopa no nsie fa woda no nyina share radens na erade beye. SOMPA TV,
aketuapa Emma ketua pampa busua da mo asese mo nya bre amaya dane ye ho akwa ba ye kwa kowie kase no ewo amanone na Kenya man ni mu na ye de wo eko na ade ba ko ewo man ni mu se akobadie ho nsam titupa ne keteke dwumadie no ewo fom enti mfihia ba ye aduanan ensia ne achie ni 46 years wo mo kire se enya ade a railways a ewo Kenya no eye adwuma se de Ghana ha ye de bebrenu anso abubu akamu no enti wo mo eye se won beye ntotoye no ma hyehyɛ se de beye a won besiesie enti emu ba ko a na edi dwuma kese pa ewo Kenya hodom no eye Thompson Falls Rail eno ena womu ede keteke no ekoba fa nkrofo ne niema ne ade ma akobadi hu nsem no timi ko nkan na afei ena after 46 years no abrewa ayipuma kwanu a wo masan alonche se saa Kenya Railways no eba beye adwuma enti wo mu kirem se si ade omafo a ewo Kenya ene ne mpotamu no wo mbetimi enya kwan edi wo mu dwuma pa enti na wotwe bia no operate 2 times twice na watwe bia ya cities be makomakom yensa ena saa rails no connect ya wo mo nam saa area ho no nyina no wo betimi afroketeke na wo mo de akwakodi wo mu edwuma na wo mo se wo mo de no wo mu buki a ye wo first class ene ye wo economy class enti no de wusika beso no eno ena wo befro wei amomanfo Kenya man ni mu wo mani agiye pase after 46 years no wo besan enya akwanya na railways no eba be ye adwuma ama kobedi hu nsem so atimi akonkan no so na ye gina na ye de prem to breakfast ye bo a ye de beso mu free SOMPA 106.5 FM Accra na ekofa ya affiliate ahodo ya to apete Ghana ha ene amanoni kokumase a eye SOMPA 93.1 ayiko 100.9 enso ewo kumase ho no madamfo pa radio fa bi SOMPA takwa de techiman sunyan kranza doma kingdom for fa bi ewo mankesim doma 100.7 wo mo fa bi wo ho Facebook any YouTube nyina no ye stream live ema wonso wohunu dia ekoso no ebiye dia sada ma time heba mestra kasa natural mineral water and afi had just special local foods wo mo adaroma ene ye de ensem no eba ye ebia na o join ye nche ensem a ye de bai na de di mu akotene bi ene se video bi trendy wo social media no so e free tema community 22 polyclinic ya papa bi a wokọ akosra ne relative wa ya sabia wo mse visiting hours atwem wo so nurse ni ne mene ene ntokwa enya sem keto ampanifo pi ena kasa ede afa ho sada na nadmo adwumakwe no so abo amane a kire mu se Ghana de hye no ye wo no mu a yentie nkyerɛkyerɛ ya efa ewiem nsasan ye ho sade be ya ensuo emfiri yawra Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama edinani a kire Belarus ai nan sasha ye hwe ni mu se nyame ya domo a ebenada eno besan be pie Ghana bi Konfo Anoche Doctors Association womo de adesrede ato aban anim se adaworo ma wonhwe na Sewua Government Hospital ene Afari Military Hospital no womo emanenya adwuma Ononyafo Matthew Nyindam ka che ononyafo Sam George se enya di ehia any policy akese na mom data no wan mo hwe no omontete so Lawyer Moses Formwani Executive Secretary de ma National Coalition for Human Sexual Rights and Family Values Bill womo pray yes LGBTQ+ no yentim ho ne yenyim free ho ne ho ntoye no what there two African legislators and mashebedwafo a ewo abibrem ha se womo nsore wakamo womo ne nya den na se womo ansore animanimu ya LGBTQ for the beka se mutiete fa hodie so na womo de ababe hadwene ye ye de ko Kenya man emu se Kenya Railways officially womo apan ho ntoma ya eba be ye adwuma dendenden a omanfo no ani age ye no mu a ye de kasebo no ebremo ADWOA ASARE ABENA mene Abena Badu ADEPA KWOFIE ewie ye ne manager die nyame ehira no AKOSUA ABOAGYE wobetimi so afrem AKOSUA ehira ye sorry suina SOMPA delight with Abena Ruthie ye de twaso na kumasen so de ye nimsa SOMPA nkomo ohini ni ADWOA sofo maami preman enanso ye ne birthday eti ye fa akonya yiso na ohini ni SOMPA nkomo ya ma wutiri nkwa se ene eye wawoda wonyame nhya no wonya okese wonfo atamfo enhye wo na ase omanfri nkunimdie mu enkonkunimdie mu eti ohini ni ADWOA SOMPA nkomo